Salibonani bangani bami. Sibile njalo usuku likaMalume uKhanyisile Ngwenya. Izifundo zethu zesiNdebele ziyaqhubeka. Namuhla ngifisa ukuthi sifundisane ngokubingelelana. Umuntu nxa eyedwa uthi sakubona, enqeni uthi sabona. Ovumayo abesesithi yebo. Nxa bebabili uthi salibonani. Abavumayo bethi yebo. Nxa subingelele njalo usubabuza ukuthi unjani nxa eyedwa umuntu. Ophendulayo abesesithi ngiyaphila. Nxa bebanengi uthi linjani. Abavumayo bethi siyaphila. Ulimi lethu lolu akumelanga silulahle. Kumele siziqhenye ngalo ukuthi nxa sokufika umpalakazi sonke sibe sesikhuluma ngesiNdebele. Ungasekho ngisho lo yedwa odobhadobhayo. Ngiyadlala bangani bami. Kodwa ngiqinisile ngokuthi silugcine ulimi lethu futhi siziqhenye ngalo. Uyavalelisa uMangwenya. Uhlasuma kuyinto imanto sindamanzi. Izitha zomkhonto. Obhodla amanzi. Abafokazana bebhodla utshwala. Uhambo lunye. Singabambili, sho ukuthi sifuze konina. Ngishela samakwena lo. Ingwenya. Into ehlele emanzini. Into ehlezi igeza. Kanti lingizwa njani